Verse number 7. Tatewabo loluswane wakhuluma kule ndodakazi yaFaro wathi Ngingakufunela yini umuntu lomHebheru atekubunyisela loluswane. Ndodakazi yaFaro yathi Ngingabonga hamba. Ngakho-ke le ntombazane yagijima yalanza unina wololuswane. Indodakazi yaFaro yakhuluma kulonina yathi Ngithathele nangu umfana umunyisele yena mina ngitakuholela. Ngakho lo make waluthatha loluswane walimunyisa. Wathi nasakhulile lo mfana wamthatha wambikisa kule ndodakazi yaFaro. Le ndodakazi yaFaro yakufaka esiswini sayo waba ngumfanayo. Wathi njengoba nimkhiphe emandini ngitametha ngithi nguMosi. Egameni la Jesu Kristu waseNazaretha Baba siyakuthoba izwi lakho Nkosi silifundziwe emkhathini wethu lisikwa Nkosi lesiphila egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha uNkulunkulu wethu lomuhle iqhawe yakho Baba samini phindze babo iqhobe ngeqhobo lolusha kavula Nkosi emalanga bemlilo bafika Nkosi alumeke ehlitweni tethu ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha sekelana yonke imimoya bengathanza kuphazamisa kulesikhathi ayinamandla nasabelo uNkulunkulu wethu lomuhle khuluma Nkosi inhliziyo yakho sinenzele ngekutithoba egameni la Jesu Kristu waseNazaretha amen. Hallelujah. Ngiyavusela kakhulu mangifundisi mamkhonto ngubona lesiyabona ngiyatholisa. Hallelujah. Bazalwane kafishane kakhulu ngicela ukufunda verse 8 verse 7 ngalelwami lithi then his sister said to Pharaoh's daughter, shall I go and call a nurse for you from the Hebrews woman, that she may nurse the child for you? Hallelujah. Ngaphansi kwalesihloko lesithi shall I go and call the nurse for you? Shall I go and call the nurse for you? Cela umfundzele ngesizulu nanaso egameni lika Jesu ngishumayele kafishane sambeni solala. Sizulu yeah. Hallelujah. Kafishane kakhulu bazalwane ngicela ngidlulisana imessage bese ngiyasuka. La lesifunza khona imessage leke yangidida kakhulu ngisasemncane ngikhula. Uma uyifunza ungakajahanga ucala ku number 1 uverse 1 lithi iBhayibheli indvodza nengumlevi yahlangana nemfati longumlevi
uma thina esikhula kuthiwa bantu besibongo sinye abathathani. Hallelujah. Hallelujah. Bantu besibongo sinye abenjani abathathani. But la lithi iBhayibheli umLevi wahlangana nemLevi babe sebathathana. Ngathi buta ukuthi kuyangani Nkosi kuthi la ukuvumela kwenteke but thina uma sesihlangana kuthiwa wakaZulu abathathani newakaZulu. Ngabe sengiyathola ukuthi kungoba ngaleso sikhathi babe uNkulunkulu bekasakuvumele kutekana kwetibongo tinye. Yini indzaba uNkulunkulu ukuvumele kungoba abantu bebasengakazi emhlabeni. Bekumele abantu banze uma sebanzile babe wabe sewuyakuvala. Kanti babe ufuna kuhlangane umLevi nemLevi kude kutawuvela Moses. Hallelujah. Then lithi iBhayibheli Moses uyavela uma avela ubakhona. Uma abakhona Moses sithola lenzaba yokuthi makwakhe lithi iBhayibheli wavela nje ngesikhathi lesingasikahle. Ngalesikhathi lapho sekushatshwa khona umthetho ukuthi akubulawe bonke bebantwana bebafana. Uma kuyintombatana kasinze. Then make wabona ukuthi make lo hlakaniphile. Njengoba sisenkonzweni yabo make wamgcina wakhe umntwana. Wathi wami umntwana akungcono ukuthi angafi. Ngawumane ngimfake kubasket aphile. Mayibonge Nkosi. Lithi iBhayibheli wambeka inyanga yokucala nganankinga. I'm sorry ngaviki wambeka iviki lekucala nganankinga lesibili njalo kwagcina kulesithathu. Wabe angasafihleki. Wathi ngcono ngiyomfaka emfuleni ngimfihla hayi ngiyongulala but ngiyomfihla ukuthi akhule. Wamkhiphela sesiwakhe ukuthi akahambe naye omgada. Uma amkhipha sesiwakhe ukuthi akahambe omgada ngale khona sesiwakhe kunye nakubambile ukuthi uma ngiphuma nemntwana egedeni umntwana sosetandleni tami funa make sure ukuthi umntwana ngibuya naye uyaphila. Kwangathi bengasho ukuthi kusashunyayelwe from itolo kwashunyayelwa namuhla nyalo until ntsambama nasi isihloko lesithi hambo lala naso. Kwangathi bengathi take care of the baby. Nakekela lo mntwana loniketwe yena. Nakekela lokudla loniketwe kona. Usintwana ntombatane uyaphuma nemntwana ekhaya. Phuma naye nje uyaphi intombatane ngiyombeka emfuleni bathi ngimgcine khona. Fika emfuleni uyambeka lithi iBhayibheli uma mbeka beka kabudadlwana. Amena khashane anakumntwana. Langa lokuqala kuyendeka uyajika njalo kuba inhlala yendeka. Ngalelinye lemalanga wambeka kanti ngalelanga lelo uthi lo bhanako kuyawuya kuyogeza indvodza kanti kaFaro. Kuyawuya kuyogeza umntwana waFaro wentombatana. Then uyahamba uyafika uyageza lithi uma asageza walibona ibhokisi. Uma alibona ibhokisi wabe sewuyayaleda kulabo lahamba nabo. Kuthi amantombazane akangigijime nongithathela naliya ibhokisi. Ngifuna kubona naliya ibhokisi ngoba ngiyageza ibhokisi lila alibuye kimi. Lithi benda njalo bagijima balithatha ibhokisi. Sengiyathandaza. Uma balithatha ibhokisi baliletha kuye. Ntombatane kaFaro uyalivula ibhokisi. Manje ungakhohlwa kuthi ibhokisi akahlali nje sesisipahle ligadiwe. Ligadwe intombatana lenqumile kuthi phakathi kwebhokisi kunemntwana kithi. Phakathi kwebhokisi kunemfana wakithi lokuyindlalifa. Nami ngibuke yena ukuthi utomnaka angigade. Akubona ngimnaka sasemncane kuze kuthi umakhulile nami ngikhona ukudla ama benefit kuye. Ntombatane umele ekhashana. Thatha ibhokisi betanayo. Koko kama ngiyabonga koko ukuthi abakhona. Kunento leyiconfirmile. Uma abathatha ibhokisi balivula ngithanda nasi isibindi sentombatana. Kwangathi bengasho ukuthi bomake saphuma sihamba sibele emakhaya. Phuma la kulendlu nesibindi. Phuma la kulendlu nemandla. Phuma la kulendlu wade kahle ukuthi njengoba ngiphume ekhaya lento leniyembetha kufuneki ife. I have to take care of the baby. Noma kungavela siphi isimo kunye nemkwati ukuthi umntwana akangafele etandleni tami. Noma ngafa akafe mina ngikhashane but ayaphume nami. Hallelujah. Holy Spirit.
Silobhalako mfosakathi kaFaro yalivula ibhokisi. Ungayivula silabona umfana wemfana lomuntu. Buka lesibili sentombatana. Silobhalako lentombatana emfundisi ayizange isebenzise lokunye kokukhamba. Yasebenzisa ithuba. Yasebenzisa an opportunity. Lethuba lelavela kuyo yathi alikho lelinye. It might happen noma ngabe bekunabantwana bethu ngesikhathi bathatha umfana bekatogijima athi ngizotshela maki kuthi umfana sebamthethe kanti kuyawube sekuledi by that time ngoba lamasana yavalwa uthi lobhala kunentombatane yababheka yabanaka ngalesikhathi bavula ibhokisi yagijima sebenzisa ithuba alikho nelinye ithuba ngaphandle kwaleli wayemaphambi kwemvodzakazi kaFaro waba nesibindi ukuthi angenzaba ukuthi indoda kathi kaFaro una how many bodyguard ugadwa bobani but yini into lengiyithandayo kusebenzisa ithuba ekhaya abantwana bangasalaleli vele nje namake usebenzisa ithuba sekuvela inhlalo ekhaya uguqa uthi noma nginendani but kunelithuba lemnalo basihlobele nako thuba lokuthandaza nalo thuba lemaphela lonke but kunethuba lelingavaleki thuba lekuthandaza ntombatana yasebenzisa ithuba yasisekunendeka konke but kuyagijima fika wema phambi vodzakathi kaFaro ibamba umfana lomuhle ngoba uNkulunkulu uyabathanza nabasebenzisa ithuba uma ngakubo koko kumali akadedi ngathi labo labathatha ithuba bona kahle ukuthi sima sisavumi but uthatha ithuba thatha ithuba so bhala kwabheka umntwana gijima intombatana yemaphambi kwabo ha athi ngiyayibona ima Timfana lomuhle nabangaka ngiyambona umfana but kunanako lencela kwendela bona ningakutholela yini manje lo tokunisela umntwana haleluya kwathi ngiyabona uthi ngakutholela yini lo longala ngoba uNkulunkulu uyalimela lifu lakhe lo bekanimandla kumbuza ukuthi wathi ngani ukuthi ngumntwana wathi ngani ukuthi uyamunya wathi ngani ukuthi mina nginaye emakhe wathi ngani but because of uNkulunkulu uyalimela lifu lakhe sinoma kutholela yini noma kuncelisela namhlanje sesibele emakhaya ungaphumi nalelo leyiphele ungakamtholi lo tokucelisela ungahambi nalelo loyiva ukuthi nemandla ungakamtholi lo tokucelisela can I find you a woman that can breastfeed the baby akakabanga nenzaba ukuthi ka ebukhosini kunemali yonke akakabanga nenzaba ukuthi umfana sowulahlekile but wathathuliswa into leyodwa ukuthi noma sangasekhoteleni nami but uma nemuntu latombrestfeeda ukuthi angafi nathi uma kunemuntu latomnakekela ukuthi angafi can I find you kumncelisela kokuqala wasebenzisa lithuba wathi ngimvume lithuba lelithole lelo lento okhuluma ngayo sengithandaza take care of the baby ungavumi mntwana lo mtholela kule nkonzo afe noma sekungavela tibe madinga ngakanani ma ubona kahle ukuthi sekunatulu kwamandla akho but use an opportunity and take care of the baby take care of the baby take care of the baby so hlabelela noma ngihlupheka noma ngisingela noma sihlobo
futhi ngizomendela inhlanhla ngimnike nemali ngimondle kanakati kuthi intombazane yawunazi umnikazi wemntwana ngoba umnikazi wemntwana nguJesu uyaphela nesinikezwe yena lento noyiphela ngeke inakekele abantu lento nayo ngeke inakekele ngumndeni kwathi inakekelwa ngumnikazi wayo thatha inikise kubo. Oh Jesus, hallelujah. Ntombazane yakijima make lelo ungafika ekhaya akazi umntwana bamthethe uthi samutholela umsebenzi to breastfeed the baby but uyomnelisela kuphi uyomlenza enkosini yena ekhaya sukuma make sukuma mabolanza umntwana make lento nkonzweni emthandazo bolanza umntwana. My Jesus, my Jesus, my God and my Father. Mafiki Nkosi yampeka bamba ngalakha umthetho kuthi bantwana babulawe bathi nayi nomkhulu lekumele ngimangalisako kuthi kanetha abafana nabangula nabanomntwana ngoba ube kumshaya ushaya umthetho ukuthi abulawe bantwana bafana indzaba yini kuthi ngoba nofana nobekabusa bekanganayo umntwana womfana umungala emlandweni wamaNigeria lithi wena umakhosi bukuwe unganayo umntwana womfana until isefika isikhathi bukhosi buyasuswa inkosi yabona ukuthi uma ngamthathi lo mntwana womfana bukhosi buyasuka kimi bukhosi buyalahleka kimi wathi lona ngiyamdopha lona ngiyamdopha dopha Moses akanagama kubitwa ngemfana nje thatha umnikeza makwakhe uthatha umfana phuma naye angathi bomake kuthi umfana nimbuyisa kuze kufike isikhathi esingakanani nize nimlumule ebeleni labanye bamunya for 6 months labanye bamunya for 8 months labanye bamunya for umnyaka bathi make yinye into ayijabulele kuthi njengoba ngiphuma naye I will breastfeed the baby ngitomnika umlatho wakhe ngitomnika imvelaphi yakhe ngitomnika ukuthi ubuyaphi uloko lesijabulelako kuthi njengoba la siton breastfeed. Hallelujah. Siton breastfeed. Hallelujah. Mawuhlala phansi nemntwana simakethele kunye nakuthembile kuthi isikhathi sami sincane that's why sina only 2 to 3 days but mfundisi bamfundisi kunye namele sikwenze kuthi abaphume sebancelile basuthi uma sibacelisa siyalikhulumela leli bisi uma sibamunyisa siyalikhulumela kuthi noma ngefa yena kefe Jesus makumamunyisa umntwana wena Moses awusiwa seGibhithe wena Moses awusiwana wakhona khona wena umHebheru maHebheru wena umHebheru maHebheru ufuswa uNkulunkulu kutonamlela ema-Israyeli athembe wena. Hallelujah. Mkhulu alisikhathi kufonela mkhulu ngicela igama lini ithi lenzeka nami ngibona nje Nkosi seyindidile ngavula umbhalo ngaphinda understand kuthi babeNkulunkulu bapostoli babishophi bapriest akababithi bayatalwa athi umusho lokho bantu lababaholi bayatalwa Jeremiah wanati ngisasesufini sakho wena wangigoba baholi belibandla batala wena nobitiwa hayi ubitwa ngathi utala bani ngoba munye umuntu obitwa umprofeti. Come funa ukusebenzisa egameni likaJesu ngomthemba kuthi for esikhashana noma ngumntwana ngaso umpresfide ubomkhulumele okabani babithe nemagama abo njengoba uhlezi uthi ekhaya niyadi bathina nelani uma nisuka la niyova ngaJesu lemphela babithe noma ngihlupheka noma ngihlupheka
ngimbekise ukuthi maybe for 7 months kuzokuthi alumule libele ngoba umntwana uyafuneka enkosini. Kwathi bengasho ngithi bomama nihle nje anathi ukuthi ninemali. Ngiphethe imali. Into lekhulunywa mbaka inemali. Yini indzaba iphathe amandla ngoba ihamba yodwa ihamba nelibisi. Ihamba nema-protein. Ihamba nema-vitamin. That's why xa kunindala sinabantwana thina batoshlula. But uma basuke ekhaya banikwa ama-protein, we will survive. Makuncelisa umntwana. Umntwana akekho but indlebe iyeva. Ingqondo iyalonza. Inhliziyo iyathathisa. Wafika isikhathi. Maka sekumele uhenda over umntwana. Lethu umntwana wakhe. Kubekezela. Uletha umntwana umhenda over kubantu labangamanje. Nithi uma sithatha kokobethu sifake ihluphekweni. Kanti ihlupheka kathathu ukuthi thina sithambe egadini yaJesu. Sakhiwe ngemandla lomzala wethu insuku. Sanomsisa umlo wasezulwini. Athi mina noma ngihlupheka ngiyabeketela. Noma ngidinelo mina ngiyabeketela. Kunye makela kuthembile. Kuthi umfana ngimselele. Haleluya. Mfana ngimselele. Noma ngayapi mfana ngimselele. Mfana ngimselele. Ngoba noma singangena etintileni izulu thembilo leyodwa kuthi mntwana ngimselele. Oh my God. My Jesus. Manje uhleli nemntwana for 3 to 6 months. But umafika kafana. Siripayipeni. Mafika kafana. Ungawu. Umafika kafana. Uthi fana. Ngeke ngunike lokukhosi ngubekele bo. Ngaphansi kokuthi ngihlalise 40 years. Ngufake indoda la ebukhosini. Moses uqhubeka na 40 years. But indoda fundiswe yona kayipheli. One day lituthola abantu bayana. Hebrew nemgibhiti. Yavuka lethu. Sithaba sidakiwe. Sihiphiya sihamba so. Because of what Joshua, there's a cord that is connected from us to heaven. Sithi noma sihamba. Utosiva sithi Tanalo makhona. Inenzaba umlendo le wasenelwa yona. Haleluya. Sisenelwe. Asitobhala kangakanani nembese. Umakhuluma. Ngoba mina uNkulunkulu ngimkhuluma nembese. Sisiyathandaza. Hawu Nkosi. Manje ngivumele. Ngitholele imali lo breastfeed. Oh yes. Sisiyathandaza. Uma ufunda incwadi Ehlabelo chapter number 8 ufunza verse 8 yakhala ngiciko. Yakhala. Ithi hayi ukuthi ebandleni komakabekho bakho. Hayi ukuthi omake bemthandaza bekho bakho. Hayi ukuthi manxusa kho akekho kwabakho. Uthi lo mbhalo weBhayibheli sinodade wethu omncinyana. Ayi ngathi ngiyabona ijabula imvothi cha unodade wethu omncinyana uthi babemetisho yena uthanza kulenda. Haleluya. Phela kujabula ukuthi sinodade wethu omncinyana uthi ngahlabi. Haleluya. Sinodade wethu omncinyana. Kina yodade wethu akanawo amabele. Siyakwenza njani? Hlazana qemo. Siyakwenza njani? Hlazana fika isuku lakhe nekhaya. Ngoba noma uyathandaza uyazila batakakhona kulelisa. Akakwazi kulelisa. Siyakwenza njani hlazana qemo? Haleluya. Siyakwenza njani? Sinodade wethu omncinyana.
akanawo amabele sebenza amabele manje kuthi umfana ngalawo. That's why honest bathi kahle kuthi umfana ungavele akutshela kahle la bathi make sure kuthi uyamunyisa. Nimunyisa ngama nimunyisa ngama nini agcine nini 2 years. Munyise for 2 years. Sekuvela bose sisibakhe bathi ungibona nje mina ngifuni kulahlekelwa intombi bami. Sewuthi wena sama umane make sure for 2 years. 2 years. Angathi angifuni breastfeed ke nisakazame for how long? For 6 months. Why bathi for 6 months? Ngoba ibisi linemandla alo. Ibisi liprotect umntwana ukuthi noma ngavele inkinga lenza kanjani uVan Davide athi babe ngiyalonza izwi lakho enhlizweni yami ukuze ngimoni izwi lelo. Izwi lelo. Izwi. Breastfeed your baby. Breastfeed your baby. Nakho batana. Kwesakhathi kafana. Ngakutholela yini? Make lo breastfeed. Let me ask you, are you the mother here? Sweet life is in
yasondela kubo yafike yakhuluma lamagama ngakutholela yini lo munye wabahebero akumalisela umntwana. Hallelujah. Thebhayibheli indodakazi kaFaro yavuma ethi iBhayibheli walana wamiswa phambi kwendodakazi kaFaro. Indodakazi kaFaro yathi ngithathele umntwana umqalisele ndakhokhela denjalo indoda enkosi masalwana. Hallelujah. There is one thing lena ngathele empilweni yami yenzaba yomntwana sekakhulile. Iloko nje lokufuna ukuthandazela kukhona mhla kusihlwa leBhayibheli sibhedela ukuthi wamnqayisa umntwana lethi sekakhulile wambisele emuva indodakazi kaFaro. Haya mncane sekakhulile. Uma bazalwane kukhulunywa ngomntwana, impilo yomntwana ayiphelele emntwaneni. Ufuna kufike la akhula khona. Ngaleso sikhathi iBhayibheli lithi uzalwa lo mntwana kubulawa abantwana. Uzalwa kubulawa abantwana. Wabulawa abantwana kwakuliwa nekukhula kwabantwana. Ungako umuntu omemetheka namhlanje baba ukuthi siphile esikhathini la Satan emile emelene nekukhula kwabantwana. Akafuni Satan ebona umzalwane ekhule enkosini nasemandleni alo lamakhulu. Satan umbulala ubulawa amandla, ubulawa epulpit life. Ngoba Satan umelane nokukhula. Hallelujah. Melene nokukhula. Jesus. Hey bazalwane. Hey bana bakethu. Bathi namhla kusihlwa sikhulumeleni lamagama sithandazela. Kuthi lo mama omnina womntwana wamthatha wamnqelisa. Hey Nkosi yami lithi sekakhulile wamphepha ofu. Hallelujah. Umhlaba umele ufeyiswe abantu abakhulile. Siphile esikhathini la nakumele abantu bakhule khona. Hallelujah. Kodwa bebe diphiwo dabo bangakhulanga enkosini. Ngoba Sathane uyathi ukuthi once bakhule enkosini, uma babenemandla babancane bangakhula enkosini, Hallelujah. bayigode esigodlweni sebumnyama. Jesus. That's why Satan afuna babulala basesebancane. Ake ngikhulume ke ngamagama ngithi you are lucky. Glory to the name of Jesus. Ngoba umuntu lophila kulanhlobo umuntu lo responsible for into la neketwe yona. Kayibonga inkosi. Lolo hlobo lomuntu alwendi noma kanjani. That is why the Bible lithi le ntombazana make wayinika umsebenzi yokugatha umntwana. Oh Jesus. The Bible lithi afaki umntwana emantini wafaka emantini. Intombazana yaba responsible for umntwana leniketwe yena. That is why the Bible is like sala umntwana into lengakhona ukuthi ikhulume. Nalapho sekathotshiwe wathothwa indodakazi kaFaro. Intombazana legatha umntwana yaba responsible kukhulume lo mntwana. Antina sakhulwe ahembe ofu. Sakhulwe. Sesiyathandaza. Hlala nami lishoni hlala nami
Jesus. Inamandla okukhulisa lento engaphakathi kwakho. Imele phela nguwe lokufuna ume. Uthi livangeli likanje. Singapheli namagwala bazalwane. Labalekela kuba responsible for into abanikezwe yona. Siphile esikhathini la livangeli lingaprotectwa khona. Asikhona kuliphilela, asikhona basabane kulimela, asikhona basabane kuphila njengoba lifuna. Jesus. Hlala nami Jesu. Sithi wake up and stand up. Uyitshela ukuthi kusoma. Soma nthuma. Imibandla sengijikile kodwa nime. Siyamele uthandaza umthandazo wokuthi Nkosi ngiyaqala. Hlala nami Nkosi kulesimo. Angifuni kufelwa. Umsebenzi wakho uyabonakala. Uyagijima phambili siyathandaza. Yes, yes. Yes, yes. It's your responsibility. Never go to uma uqinile ngosini semandleni yamakhulu. Uma unesibizi ikhulumele lento. Imele lento. Ngoba itakusida. Be responsible for it to be. Ongela maseshin. Leto na unakala tenda baleta idiposit empilweni yakho. Ay ngosiyami lona kahle. Ay athokhuluma yomyalona. Senibone kuwe. Iyalondwa lento masaka. Siyathandazeka kaJesu. Ebusuku amadimoni ephekile. Hayibo Jesu. Hlala nansi nakusizwa kaphama. Sifuna ukulonda kahle. Ukuze nasiphanda over phambi kwakho. Sibe makoti noma nasiphi. Ngaphindi nentatshalo. Because isilonda kahle. Siyabonga baba bathomba. Siyabonga uNkulunkulu namandla. Hayi! Siyabonga thola nesithuso yethu. Siyabonga mnabonga bakhuluma mama. uNkulunkulu ophilayo. Angeke Nkosi lehle shwini lehle emhlabeni libuyele kuwe. Lingakawenzi umsebenzi ebusuku. Siyathandaza. Siyathandaza. Kungaba Nkosi nakusizwa. Siyabathola ngoluhlaka lomthandazo. Siyabete kuwe Nkosi kulonza kahle lokubekwe kubo. Sithandazele emandla ngetulu kwemandla. Emakhunyela ngetulu kwemakhunya. To represent imzulu semhlabeni. Ukukhuluma kwethu, ukuhamba kwethu, ukugqoka kwethu. Ukuveta umkhashi wonamandla. Ngoba sithethe thina kunento silondayo. Siyabonga kwethu wethu. Khuluma kwakho mabetaba. Khuluma Nkosi ngenqondo yakho. Sebakhona phambi kwakho moya wethu. Dala Nkosi ngekho bekhona. Bapha amandla phezu kwamandla. Ukhobo phezu kwagogo. Ngegama nangekhasi likaJesu. For I pray in the name of Jesus Christ. Sithandazele amandla nangetulu kwakho konke. Egameni likaJesu wozani Nkosi. Wozani sesiyathandana.